no horo wegie guthika mundu wa tongoria bururi wecia ni uko wi ho watho-ini. Yes, there is some law yagibatie kuhuro andu no maragithii na mbere gugithi kuria mbunge kumukirora mwiri ndaiguite hwai mora githoma mohoro haha auga ukiria hwai marari andu ni 54 aria mathiete ku uguo ndireciria thaa ici ni ita na makauna marorete igana na no wega uguo although andu amwe ri thie kana muno ni thariti marathie kuona kana ni chance ya kuingira mbunge the two of those tondu na heo marathie agathia hetukite arorete mbere na arite raini itha no kaundu na kuingira mbunge na gutikingira guo uguo na ukina maundu matigaine makiritwo muno megie mugendere wa barabara ino ya Nyaikuru ndaigua riu rori cia gukua mirigo ni ikwamba gutithia kuthira barabara iyo nginya mathiko marike ndio na ndaigua regional commissioner wa gitaru kia Rift Valley wona tembea aruta mukana mururu mundu kunyitwo barabara ya Naikuru ugika overlapping ngari yathie borithi umenyo kugutha kuu kiumia you see more ire ti mundu wa guthikwo ro uguo na ti wa guthikwo ni andu weri koguo bara iyo ri ni kuya kindu gito unusual traffic mitoka mingi ya nginya aeni akuma na nja wa bururi na andu aingi muno from all walks of life yaiguire foreign affairs makiuga andu aria mandikiire makimeta so it is not your ordinary funeral and ndirakiigua ni kwaririo horo wa murire mathiko-ini ma Moi hau hena horo watuika riu ni kuratanywo andu aingi we no horo wa mani ati no gwakora andu makiria ma 100,000 muingi hamwe na atongoria kirindi na kuragituika riu andu 30,000 a mbere nio makarugirwo the first 30,000 ni ukaheo irio na program na of course program ya mundu ta Moire it's not a small thing tipo to program tu tumenyerete twatura ta thitwire mathiko ma twithia ordinary it's a booklet tondu taru ona early life ya Moi in itself is a book uchongere uheo political life utongoria-ini and the statesmanship riu no rikoriwo rire ibuku ici ti program yona MC ayo mathiko-ini akamikuje kana muturiru oro tari andu nayo akira andu wakaro ni muranegena haria amenyitete o icio is a booklet na ona rugano rwake ro karuthoma ri ni akabatara to mai kana andu ri macenjanie actually agwecirie gathomwo in steps to ni nene rugano runene no riu haha andu 30,000 nio makaheo irio mbere ri already ni njui ni kuria macaria na Kariuki na Junge marabanga uria riu makarora aya angi matakaria tuithe tutire rucio no kamaigua kuu makamenya ucigo igire cia kuu ni waigua uria gwatuika riu ri ni mubangani uria turaturarukiirio kuu noko tukaiga hanja no ikario na paparazzi ciothe ciari muru ciaroroke kuu na nduthi riu mehariirie muno ndakora kuu na ndungiona gwakwĩigĩrĩra thaa ici it is full book ni maikara kuru kahurwo mbica na mathondeke maposta maingi muno kuri andu maguonera mbeca hau aure biashara nginya aini ni magekinyia kuo kigo mundu ta Ciro Ndigi cwe kundu kuu akioya rwimbo tajuria MC kana ya andu ingi ine ndikare bogetsa mami bitu kina voi Bako hadi okay ni ya wapi wewe umesema ni wapi ni wa centro uko centro Boyo kunaitwa Boyo hadi Boyo si Boyo na hiyo eneo wale waimbaji wanajulikana zaidi ni mimi tu na Samindo
Mnipea tu mahari specially wageni Uhuru wakikunja ni saa muibia tena. Huyu naye mko naye ni nani? Huyu naye ni Sir James. Naye pia utamwadika sababu tunahitaji kwa muda huu Kweomia. Anaimba gani? Kweomia. Hiyo ni wimbo. Inaitwa Kweomia. Yaani Kweomia mkauso. Unajua mkauso? Anajulikana sana. Mtaona pia tapigio makofi. Na hiyo mwingine nani umeandika hapa ni nani wale waimbaji mkae hapa? Ni nani huyu? Huyu naye ni Kamade. Wakioi. Anaimba gani? Githuruari. Tuko waimbaji kadhaa wewe. Na tumesha imba State House wakati mwingine tukumbuki. Nuni Galoia. Ameiba mafuta. Mafuta gani? Turenda maguta. Na vile ingine ile naimba nini? Ati ya huyu Gatutura. Hiyo ni ya Mungu. Okay, si ya Mungu. Ni ya watu. Na watu ni wa Mungu. Tukaihora kubuno. Tukaitaka kuotamba. Jigura mohoro-ine wandĩki witũ wa kũrĩa Naikuru akĩaria na andũ kũrĩa mĩtaa-inĩ ya Naikuru makauga atĩrĩrĩ tondũ nĩ ithua mũciĩ-rĩ nĩ ũru andũ mangiuma kũnene makore tũtarĩ akinyu ithuĩ tũkararĩrĩra kũu tũmathagane. No, tutakuwa humo. Na kaiga hivi kai salimikeni mwafse naitwa Jerry wa Global Musebe. Na mimi kinapakiaga kinagetha. Sijui kuna mali mnaweza nipea. Acha nikwambie, unajua si bwana tujua. Hata uliza kulia. Anyway, it is not the ordinary funeral. It is not. Oh, it is not. Oh, yes. Thaa mũgwanja na ndagĩka 40 gwa Kameme. Thaa ũkĩgithio nĩ Peters